Na enen koma ye di anu ntimi maame abepia ye. Efia Ewrade de che me a. Enu nti ye gina efie no ne number no so. Edi yi ye nuanom mema bebre efiasi. Ye ma Mr. Opon Akwaba na ye ne nkomo. Ibra ye meka John say Ewrade shraw. Ibra adwuma wafa to wo so nya adwuma ketwa. Wuti we won kwankura wo. Na no meba debatu wanim se boa me na enyi efiase fo enipa ne bi no. Wonte faako. This me jama ona wa watching. What the one kwanam? No, they keep money for. Adeche una mewutu. Adeche wo ko wuniba. Adeche ansawam. Adeche kumasi sunyane. Una mefiase bia eyi ikofo. Wadaroma o. Say adwuma no na ko hu school so obeya na ase. Adwuma nyame na de. Well, I think Sadidi Kameda was the Bremedo Bia say many agenda because my brand TV I was in a train at 20 years ago. Coco secondary school. Yeah. Debbie, me bacho. Nino. Me come ma uni papa. Yeah. What's your what they say? So every morning now they keep for we make some 20 school fees and go. Yeah. Yeah. Me bacho mo hear ni sound na ma. Hello. Ajemi ade some 20. Secondary school. What's it say? 2004. Ajemi ade on Coco secondary school. English and Ajemi English. I'm saying what means that? A bit rough. Yeah, it's me mama so ha say I'm so happy. Grace Boateng also and coming what I say. Me mama oh me ankasa. Oh mama. And there's a sweet mother mama me boja. Me go bi o ma o. Oh mama ni. Yeah, me mama no. Me mama oh me ankasa. Ampa. Ma bra. They will be a never na se ba na say. Yeah. Oh mama na small girls are. Yeah. Me say mama me small girl na mama ni there. Small. Ma ho efo. Oh, we so be more never done what a cramame. Sweet mother, we not go forget you. But the suffer where you suffer for real. Mama Tanasia, you didn't come on here and then. I would have buy again. That is someone yam. Oh, Hannah would do birthday August, a radish show. And then your birthday, happy birthday. A radish someone na. Mammy, what for? Oh, mammy, I'm saying, road engineer. What to me, mammy, so I can't say. No, he's 67. Yami had my so next month, Miss Minya 48. Sir? Yeah. 67. We were 68. And I into classmate. And I was a classmate, no. You. Meda Ubiase, Jidi say, Yankopo, Jumana May, no, and Yamaho, do be some semi school, and I'm a Christian, Derby. Na area Subia or Diname, a day, and Manasa Onye. Na nkefia se de be sha se ne bi ne monte ase sa obi akodi bone a o ha ho sai den be se de o kai no nyankopon se o botai bi ma wa o pa bo ye professor enya no ne hia de o be ya ebebo nipa bi nya ho mfaso eno ne ade a ehia enye buku bebre no ne momade a o be ya obi hu a ebe kana koma ene ade ehia Jumedia Woody, Usha say fear saying. I say almost 10 years. 10 good years. Yeah, 10 years. Now over kind of I found more so. And not dear mean to me and because of my doors. And I say, we be Yamimua. I said, Obisia sorry, Dana or Tro, Sika was say, and when people have own trainers, what you just have to do it. Because idea oh yeah na inipenya ho faso minisi yinipa bebre the last time I checked no yekeka ko apim if se Ghana yini non custodial law 1000 yeah bro mum na for the first time yinipa bebre we yinipa bebre boom at once 47 Into you said my friend said the greatest humanitarian record. Into the other can say audience ni na young fire and some na your sisters.
dia na nyame sha bebre na em say wo hwe videos ni bi ensema enua yo ennan wa hasisi abako ye police ni ono na ya interdict no ena okay ka say interdict obi a say wenya asem kakrenti na ya waro na won hudu ono mo hwehwe na asem mu ye interdict when say so sign for police atade hye ne ntokwa bi ebi obi sisu obi ena ofa na atade ne hye e won kokko secondary school enti okọ na jom hu social uniform de almost suru no mejai ena unya asem ne su tia emra na okọ pata no bi try in Pakun Prince police in Iba. Into man, I think it's 18 months or so. And a man fine, or I think about 1,500 or 2,000. But when the man free and your call, Ubi and him say, Wakosa to be and Menyasu into Minchia. It's not a yet thing, almost so ferry. Ubi and him say, Yachina. Oh, Ubi and how will be Tia. Yamiadom, waiting, or okay, Mrs. Sample listen. Intiminia mema mono wa ha. Yo ennan yo nua fo mi enu su frika de. Baako e papa yare dendede ahochirenti. Omukọ fa abe ayenu. Abe. Enti no abedro. Enti omu enu nyina. Yejeli omu enu nyina. Nyame adom. Onwo so style de breme no. Bikotia omu fine. Enti omu ne omu anti e wa hasisi ya. Wow. Ene umra ne nyina ye ni ko mama ye unia ba tu. Enti omu na omu eba no. Yeah. You're so funny as a prophet. Wow. Atu, kado, tu play ya ho. Atu, na bishapa. Mumi eno nua fo mi eno. Wow. Mumi rani say. Menyame mamunya. Na ansa ne bedi nkomo kra no. I think say Mr. Ibrahim my video kakra. Ye besre enuanom ne adofo na ye hwe video no na ye mrasisia ye nche kra. Ya to ye plaster kranyi. Se ka metum diska no ye den. Akoye bibi ho. Ama tutontade ama me papa hye ne ade. Nenso susukruwa ne besusu no. Eno ana awurade obehwe ho ama obi dia yesusu ama. Inti yedi sesika no ekwa afiase a na ye nua mema mu bi na wa ha na ye nkasa nche me nua mema me nkasa nche ye mi so obi ade okoye ye ni kwan ti e be mu obi ate na mum de meka a kire wo se megina me bra na mu na ya srem me pese nipa no dodo no a de opeso sua adwuma no e be di ne besua Mimi nye sika ma o se fako kwanso ana se fako ton bibi esan se miti ayi wo kacha mse mi nkodi dwa meboka because obi to ade no atua mintimi naka sika no so ha me de to ha no bibi bebo mu ama be dan akope jama no intimate way the whole body is the company ko adwuma me de no ana ko na me ba na me de body na ide so fanya de intimi ni amema mo ko dwene ho mene me bra be dwene ho o ma free afiase ni nyina no je opese osua adwuma bi no o ka kire wa ye be ye san hye no na ye de atoa so ye san se wayi ni eye obefie na mom o ma ni sipima no na onya bibi de nsa no ya mingi ni se obepese obeden obesa akonichi enti ye de nyame chamo se be bia mo ko bia awrade de mo nko achemo baba san komo de be di na chiri ye nkasa ye mo me fa nsambo enya wo na obia entinase emaye ani mi shamu dofo na mi shamu na mo shamu pa Mr. Ibrahim yentu ankomo no so kakra bi na ye wi a ye sister superstar ba ko wa ha na ye fa numra na de meka chon se awrade mo nhira obi hwaye na opese oye samboa ni bia wadaroma onye ne sen Yo, yeah, that was Crime Check Foundation. I said last time I buy a Mina breast cancer. Crime Check Foundation. Opesebia you. Me soon me anyina a bad and misery.